vami sem Naj Kokman in tukaj sem za vami na Kemijskem dnevniku. Presenetilo nas je odkritje izjemnega poskusa in sicer vžig vodikovih mehurčkov na roki. To odkritje sta odkrila znanstvenika Iva Popovič in Marko Keller. Tudi mene zanima, kako ta poskus poteka, zato sem tudi sama odpravila na teren. Sedaj le bomo dali mešanico milnice in vode v kadiček. Tako je, doktor. To je doktorica. Kaj s vami ima pametno? Zaprosili bomo našo asistentko, da nam izlije klorovodikovo kislino v eno marmelico. Sedaj bomo dali aluminijasto folijo v klorovodikovo kislino. Je tako, doktor? Tako je, doktorica. Kaj s vami dva pametna? Bubble up. Dancing in my tub, bubble, bubble up. It's a foamy fun thing, even makes the bubble sing. Everywhere a bubble bubs, bubble, bubble, bubble up, bubble, bubble. Dali bomo dol rakavice, sprali z vodo. Bubble, bubble up. Bubble up, bubble up, bubble, bubble, bubble up. Blub, 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 bubble up. No daj, doktor, daj. No naj pokažem skaj. No, zdaj kot jaz kot novinarka bi tudi zelo rada probala tole, ker se mi zdi zelo super in bom probala. Asistentka, prosim, prižgite. Kot vidite, sem tudi sama poskusila ta poskus in ni se izšel ravno najboljše in ja, priporočam, da ga ne delate sami doma. Bang, bang, he shot me down. Sorry.